Na Mbula FM krake taletaki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ndo taleta kana borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Au wait tu garaki au rebot juga ni stima. Au ndo taleta kana borong na Mbula. Bola bina Fiji, Bola FM namba 2 singa toka. Bola bina era roga. Bola FM namba 2 tikoga. Bola FM namba 2 na sere. Nimbula seka ngona Vakaleleka ni nonda itukutuku. Esando tale na nonda mbange wo. Ngona mbange na HFC Bank kataukia na vitu sangabul kalima na pasyende na matambosi ni Love Musuki karo sangabul kalima na pasyende taukia na Unit Trust of Fiji. Tukuna na ililiu ni matin tubo renge mbani marama nindo atani na venga rabi ni mbange ngo balata ninda taukia na leo ni bonua. Ya soli na laiseni kina HFC mi venga rabi baka mbange ya na November ni ambaki sauti. Arere kina matabelo e subo ni kuendo na tangani, kambete kitiko na vala ni lamba na vaka makama kina vaka dhadha. Imbete kitiko Shami Kapur ni vaka maendo na vale maiwele watuanga, kala kibuna na mate endo na dorbu emba kitini kabitu o Shanesh Kumar. Amay kamatalinga endo na motoka, kaya do na vikango na mataka ni singa tambu sawati. E sambiu dhake na kisiongo, melaki ngarabi kina matabelo e dhake. Esa besu tiko Kapur me adhoba na nona rere teleani kena matebelo ai eni katini kavani singa ni vula katumai. E Vakalenga e tiko na tambana ni vuli ni ndau wole tukutuku na University ni Deba ni Pasifika ena nona mai vakadhengu ena dhaka Dr. Ian Weber na ililiu ni korni vuli. E senga ni namaka ni University na nona sulia na nona iwola ni vakadhengu o Dr. Weber. Ena ngunungo e senga ni ndua e rauleo ruake Dr. Weber yana kena vaka bulida na lesson ngo na Loma ni University. Esa nangai vaka the sekitiko na Liliu ni University Dr. Akanisi Kenrate kera na ngoni buli ana madhawa ni moniti katumai. Ena ngito e toka na nana maki ni waisi anda roko ni rame na ndingi takitiko na timi ni viti na raka vileo ya vitu ana buku ni ngoli ani ki Japani ki Hong Kong. Mai ndingi taki inda roko tiko na ndoni bi wata bulidi ni timi Ben Ryan ingan reba me revira na dongi tongone me rauni rotumberi me ranui taki na timi. Esenga yang bakitini kawalon daroko kandingi te koe morain na dona sota ni rakabila ya vitu mayo walau. Tukono rain ni rawa ningito me nitutu ni halfback se playmaker on daroko. Mai dave keri na Vakaleleka ni nonde tukutuku ni moe demanda. Gold FM is #1 here in Sigatoka. Gold FM is our favorite radio station here in Lautoka. Gold FM is #1 in Nen. I love listening to Gold FM in Ba. We love listening to Gold FM, only the classic hits here in Suva. Hear about Vakaleleka, you immediately think of gold. I'm Josephine Sabi and I love hearing Gold FM. Gold FM, only the classic hits.